Hello gagayam, sa bali man na napakasaritaan, timang ganyo dito drama Manang Bianang, dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Kapadasan ni Kabsat Vic, saan na po nagan tintay drama? Ngam shoutout mampay kada Jade Valdez, dita Kainta Rizal, Nelly Dancel, dita Santa Maria Pangasinan, from Altea Dancel, ken Lerma Perez. Kastimanti ko na ni Kabsat Lida, Dear Manang Bianang, at dabisyo ka nakadikak. Natured ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore at ti paanak ta asawak, jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Oh, adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, at damon paggatang ta iti bagaskin si daanan. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema hindi masita tunggal agluto ka. Ay. Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. Saan man maragsa ka nak, tada manon maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kastoy talatta ka din itagnanayon. Sugal, ti pagtataudan, ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan la adata ti kasta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan May met mo ti kastan Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal, makabannog tumay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may, makabannog tagbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko, agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di tangay, katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kunkwana, tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento, para awat kasjay. Wento. Ikondisyon ko pa iti bagay, tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to JENA ALMOITE drama. Damag ka, nga ba kakano idi kalman, ve? Ha? Uwan na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw. Makaliplipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakil ti utang mo ana imbaga nakam kanyak. Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Ha? Siyak tinang durugkan ko na, tapno aklunan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ka, ve. Uwan na nang, jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa Antoy nga ron. Dumawatak tulay ti kwarta akong kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingput ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Apay, awan man bagasyon, Manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itayag sapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang iprocess iti papeles ko. Padasak man ta abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pang nga asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, Manang. Kunakman no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga timang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ading ko. Kasaritak to pa jay asawak Manang. Ipakadak pa'y nga umunakan kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by JENA ALMOITE drama. Di ka ko mapalubusan nga umadayo, Lida, bakit?
Ngam amok aparamot lay ti masakbayan tati pampanunutay. Wan ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biag lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siyak. Ado ti kayat ko a business. Ngam puunan ti problema bakay. Kamabalin tamatag business iti ure basit la apuunan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtarakan da iti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay mayat no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga rod Basta saya atam to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan bakit? Natalgad aka na yun ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan tao, nalukmagan ni Jengjeng. Wait! Ho! Inta ta! Ho-ho! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan. Tanagpigsa tingiwat na. Di kan sabay mo nakasuka! Shh! Tangiwat yu atata. Mangag na kayo ni bakit ko. Ha? Ay, Nick! Kunak ano naka-abroadan? San pa'y Inton umay alawas pa'y ti flight na. Aya! Ay kaing ka nga rod agrubatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pala makasurot ida. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kuana. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin ngagbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mo nga rod mapaanan tawag makadwak. Amangan numakimos ti kwartak. Sa nabali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight ton di asawa. Ay, kasi matya kapsat ko nanang. Isunsamot la ti agpurpursige para iti masakbayan ti pamilyada. Ay kahit agpurpursige, may jay asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau no ada kwarta na. Win sugal mo ti paggapgapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw, kasta talaga Iso nga ron mat ti pagsapsapulan na bay. Kung sinchin nyo mat ngamin ti kasdeng aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsardeng nanang. Ay, awan karbengak mga tipa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayo kit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Ha? Sa mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na. Ay, pagliw-liwa aklaang mo day ta. Bakit akaw? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak ko. Pagpalpalabasak lang iti oras dayta. Pangururayak, iti ipapatay ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Hello Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok Walida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak dumating ngay paramid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa am tagpaaramid, tapno makarugita mo ten, lakay. Wan bakit? Di ka madalagan. Bumak ng tantaw. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, nagawid akton tani, nagrigat kayam ti trabaho dito Di mo pa'y kamakudkud ti nagatulan, gapot kinaadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdanton negosyo ta. Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka.
Tapno makapagrugi akon. Okay nga rod. Ngam, no ngay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungit pa iti kwarta. Tapno nam na minsan amay rugi. Tanuin inot. Mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Mala nga rod, makamuka Vic. Kanuun gayam. Ada na panunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa timini grocery nga ipatakder ta. Ha? Awam mo unay babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabalay tayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ije probinsya yon. No ije tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nagdanton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangarod. Plano man na imbag no kasano. Sa bagay napintas ti grocerya a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak Gigi. Mangan kanton wan. Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti panggal daw kan pangrabi. Marabian kayo kadimanan asumangput tatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakderak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si kasoy iti napalabas ngal daw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Isong ipapatad ko. Ay, umayak man mat, tapno makitak mat dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag commute ngagbiyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo anak ko. Tauray kanayunom to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen This tata! drama is owned by JENA ALMOITE Naparan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may ka dito'y balayo. Napan ijay probinsya da lolo kan lolak anti. Ay, anya tinaramid na jay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery mi. Ha? Ne, kunak man no nalpasan day jay. Saan pa'y nga rod anti? Kat, nangan kan. Wen anti? Malangarod, no awan pa'y jay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. Wen anti? Ngam sa anak amabuteng? Nairwama kon apampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mo't lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kas jay laeng aya ti mapanunot yo a business? Adumot ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isula kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maararamat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa ka ading ko, barang agbalbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak dito abroad, agforgodak ton. Taas ikaswan min ti ipatakder nila kaya business mi. Ala ka, makamo ka manang. Monitorem nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipawpawit mo. Hello lakay! Kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa jalote apang ipatakderan iti business ta bakit? Ta saan ngamin apatad day jay? At atang tandanak amang bulbuldoser. Kat, idulin mo nga ruti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin bakit? Sige nga ron, tsak pa'y lagi pawit. Tay pa'y lausaran yung agtrabaho ti pawit ko, ta siya akong ti mangidulin iti kwarta lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit? Adang, may mayat no siyak ti agidulin.
Ay kat makamu ka nga ron bakit? Basta di mo liwain tagipawit italawas mit anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Ta sa akto agipaw itidak kala kwarta. Wen bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Kastoy kanayo na mabannog. Jak to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong tantap no adda pag business ta. Sige bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay nasaya at launay ano kastala kay. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Adapay kwartam di tabay. Abay, naibusan to inutang mo kanya? Awan nga roden baraw. Naabak. Nan, pautang nakpay. Nagadot utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no. Promise. Subutek, jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, ibata nakita ka dito, Ibe. Ah. Kung naktupay ka, nga adda ka dito ayuyang tayaw. Ne. Ito'y kayo ka di pa dito'y nanang. Saan? Kasangsangput ko laag. Nan, kwartam ma'am. Amok nga ado ti kwartam itakay. Tanang nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pula nyo aya. Taloribaw no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y mo unam avik. Siyak ti mo nang utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida bakit? Parugya akong de business na. Tapno nalpasen no sumangpit ka. O sige mangipaw itak nga ro diti kwartan. Ipawit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na maikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga rod. Ipawit kon intun bigat lakay. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ay, sinaurdak ijay ayuyang tayo, Vek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan kayam. Impawit ka no mo nilida jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agatan day jay nakaw. una nang. Ngam ko nakabarugyak urain inutak. Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga ruti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Kunak nga itayak pa nga umuna jay kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak kaong. Kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan! Danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, Agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan numa ipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Veg, ay kasano da ito yun ngay. Naabakak may. Oras siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya! Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang maning agmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga rodin ngay. Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba kak kinilida ngay. Sigurado akaungat naklay jay. Amangan pa'y kid sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awan mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mat anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat pagbayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagkuduan tayo ti kwarta. Ngamno kaya't yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di nahuldapak. Katda kayo tagbalin na testigo na lang. Ha? Ay, kasla mabutugak magtistigaw. Ay, makonsensya ta siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kat, anya nga rin ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awad. Ang, ala nga raw.
planwam anaimbag tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulit man timbagam, Vic! Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay aholdapar. Imbag ta nakatarayang. Kat, mano din na-hold up kan ka ngay? Amen, di igam ko ang kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta nga impawit mo. Natiktikan na magiging aholdapar. Awa dahil di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakalagatad day jay. Inruar mo amin, aya? Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kanya mo ikaragay iti grocery. Unay kamutan. Kasana mapamati na ka na-hold up ka. Pangaasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapaliknag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita na tinapasamag. Anya. O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso aya na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na hold up ni Vic, huwan no saan. Ay, sorry, Vic. Nga mas ruming bauti pa matagkaw iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw, anak ko? Anya. Kung kuna nalaang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya. Ti awanan bain alalakin. Ay na, anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwarta ken kwa na. Impaabak ko mo lang, kapakawanan ako ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Day takot timadi kada kayo. Konsensyon yung aming timadi nga arami di asawak. Isongawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At day ta, nakakukus ko amin ang akawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pang-aasim ka di ah. Di nagpapanawan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga. No ay ayatan nak. Di nak kumali ng langsutan. Panang loko tinaramid mo. Olbod. Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawak ka nga. Di ka nagsubli pa abroad. Tasyak mo taga abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Pakawan mo ta asawam. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo mat Nanang. Konsentidor kayo ang katugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawyak na gijay nga inararamid ko. Oray siyak bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikandak ka di, tikundaway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy di sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga nangay ayaw ken kuana. Inal daw ngay ay work, katagkid dawak iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga road dagiti karikan kuana. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa laang dito abroad, kat maragsakan naktay ni inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayem, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama at gayem yo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.